Goeiemôre broers en susters. Ek wil graag almal wat iets spesiaals gevier het gedurende die week geluk toewens. Ek bid God se seën oor julle. Die teksgedeelte wat ek u mee wil bemoedig kom uit Psalm 23 vers 4. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my. In u hande is ek veilig. Amen. Goeiemôre gemeente, welkom by ons erediens. Kom ons bid net saam. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Die dood maak ons nie meer bang nie. Die sonde het nie meer houvas op ons nie. God maak die grafte van ons harte oop en vul ons met nuwe lewe. Hierdie is die dag. Dis opstandingsdag. Jesus leef en ons met hom. Genade vir julle en vrede van God die Vader wat vir ons sorg, en van die Seun wat waarlik opgestaan het, en van die Heilige Gees wat in ons leef. Amen. Kom ons sing saam, Lord, I lift your name on high. Your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. (1 Petrus 1 vanaf vers 1 tot 5). Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdeling in die wêreld, wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bithynië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies om deur die Gees afgesonder aan hom
gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Tot sover die woord van die Here. My dear brothers and sisters, on Friday we commemorated Jesus' death and the salvation he brought us on the cross. Today we have a celebration because the Jesus that died on the cross overcame death. He arose from the grave and through that he gave us eternal life. He has risen. Hallelujah, he has truly risen. This is our song of praise, our song of victory as we exclaim and shout out to the world that we have hope in Christ. That we know that death has no victory over us because Jesus overcame death. Through his blood, our sins were nailed to the cross, and in his death, we died to our old selves. And in his resurrection, we have new life in Christ. The former things, like the stone in front of his grave, have been rolled away. We have been made new. We have a great hope and know that death is not the end, but it's only the doorway to a new and better life with God in the kingdom of heaven. We need not fear death any longer. Jesus says, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father but through me. When Jesus rose from the dead, he guaranteed our eternal life. Easter ensures paradise for us all, for you and for me. Die voorgelese gedeelte praat van 'n lewende hoop wat ons ontvang deur die opstanding van die Here Jesus Christus. Dis hierdie hoop wat ook vir ons in hierdie krisis oomblikke sal deurdra, hierdie oomblikke van onsekerheid, van moedeloosheid, hierdie oomblikke van verwarring omdat ons nie weet of ons dalk 'n werk het of nie, maar ook hierdie oomblikke wat ons vandag voel soos Christus aan die kruis gevoel het. God verlate. Maar sy opstanding gee ons die hoop dat ons ook deur hierdie huidige krisis oomblik in ons land en ons wêreld sal kom. Maar die klip wat weggerol is, het ook 'n ander betekenis vir ons. Dit het ons 'n tweede kans gegee. 'n Tweede kans om dinge reg te maak. Nog 'n kans om gebroke verhoudinge te herstel, om gesinne te herstel wat afgebreek word deur die ewels van hierdie wêreld, maar veral om ons terug te roep na ons eerste liefde, God, ons Skepper, ons Vader. Die klip wat weggerol is, sê vir ons dat saam met Christus kan ons die klippe in ons lewens wegrol en kan ons vry gemaak word. Ons kan verander word en dit spreek van goddelike transformasie. Die weggerolde klip sê vir ons dat ons hoop het vir môre, dat ons saam met die opgestaande Here enige storm kan deurmaak en daardeur kan kom. Hierdie is die dag waar trane afgevee word, waar stikkende harte heel gemaak word, waar vrees met vreugde vervang word. Hierdie is die dag wat die Here, die Jesus, die klip van vrees wegrol, dood se klere uittrek en voor ons uitstap, God se nuwe en heerlike toekoms in. Jesus
through his resurrection, calls us back to him and tells us, this is your chance. I have already paved the way for you. The rolled away stone tells us that nothing can stop us, because with God we can overcome any stumbling block in our way. Are we also going to run with joy, telling everyone that he is alive, that my Redeemer lives? Today, we need to reconfirm our faith in the resurrected Christ. We need to acknowledge that because in dying and in rising, he proved that he's truly the way, the truth, and the life. May God bless us all on this Easter Sunday as we celebrate his resurrection. Amen. Kom ons bid net saam. Die voorhang sal het geskeur. Ons kan in die allerheiligste in. Ons het toegang deur Jesus die opgestaande Here. Ons kan net sing en dans en die naam besing. Dit is die naam wat oor die hele aarde geloof moet word. U het vir ons gedoen. U het vir my gedoen. Dankie Here vir u hoop, die lewende hoop wat ons het. Dankie Here dat ons weet dat elke dag vir ons voort sal gaan, ons saam met u kan stap. Dankie Here vir die groot verlossingsdaad. Dankie Here dat u opgestaan het en dat u lewe. Ons bid dit Here in u naam alleen. Amen. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they nailed him to the tree? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when
you rose up from the grave. Were you there when he rose up from the grave? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble. Were you there when you rose up from the grave? Thank you for listening. Let's all receive the blessing of the Lord. May God bless us and keep us. May God smile on us and give us his love. May God look us full in the face and make us prosper. Go in peace, go in love, go in joy. Amen.